Omukoro gubire ahirwariro ryarwe ku health center ya Kana kandi obuhwezi butari bumwe na bumwe nibwo buhirwa abakazi binenda kubahwera kutabarukaje. Aba babandize kwegesibwa aha kubine kwetwaza na mnonga baba binenda. Omurama gwitu no kutekeho Isingiro nanga da Isingiro bwa. Ntwenda ebitwerekerire nange bitwende mu Isingiro itwe nk'abanye Isingiro tugiye koje. Abo kuba ntukiriza buri mu muri itwe ayine cyari kubasa gukora umukora Isingiro eyarukwenda nange se yarukwenda. Tukira kutegereza government kuri tukoreje ngo nimwe nk'abantu bakorwa umwanya ngo nimubasa kwekora mu murumo ubasa kugira ibintu bice imwasi yama nabwo ari twije atware to mushumba twayegesa bi abakazabo ukubako basa kuzara kurunje ingeshe bugota safe mana hu tware kabakugu abashomesa iba batarakumanya twatwina abakazi benda aha bari kwingura umurima 200 ahanshonga zo kubarira uruzaro abakazaba bashabira kwejumbira omiringo yo kubarira uruzaro omumakagabo burkiro ryo mbwana empereruka ko kugira obwana bwingi omushiza akakushwera mu rubabiri tukwe mukamu rubanga hatenzu wamutera abana mukaga mwa ensti y'abantu 8 kiro yenyame yabire nagura nana kijugura tiyaza kuzaka chwampare akajerira iwo kasigaro sirino muka family planning mugitemwa mani we are committed nanga tumarize kora Isingiro iturukwenda ninyenda nabandi kampana ndukora amanyengo mazara yayendo mbazi umwirwaro na ija kufuna yayenda kuzambara yazarubuto ubudinda tubara muteri bato banje bayenda ishomero batambara baza kiwa n'abafunayo konka twasa kutkora umurundo gumwe tuganireho na bamwe abatunjira obuhwezi obu kandi ibintu byo batugambire we egende nyine ne ya munana uko yenda ya munana kurugamba ngo babo kubasa kwata rumama kite cyo kurebera ati ntako murire kurene birumu Zumadisima ekitongore cyarete cyareta mama kiti nimbasima yibiya mukama bahereza umugisha ingera kamumba batatakwe basa umwati umushanga urukuri rwarwe ku health center ya Kana atugambire bizubi y'abakazi abinenda bari kutunga na mnonga baba bizire kuzara so no wasa kushanga like sometimes like the other time we had 170 cesarean sections and the deliveries were around 200 so that number keeps on in that range. Cesarean sections it's usually 120 to 180 and deliveries, normal deliveries between 150 to 250. Ahawa TV West Ndrusi n'wamanyo muri Isingiro.